Gukirite kieha na ihoru thiini wa itura ria Doldol Kaunti-ini ya Laikipia thutha wa kamwana kia miaka 12 na uria ni murutwo wa kirathi gia gatatu gukorwo agikua kumana na kiria kirerikana ni nduthuki iria iratiganiirio ni maabithaa a borithi. Disiwa kasa atunganite na gikuo giake hindi iria ararithagia thutha wa kurogota kindu kiria ataramenyaga niki na thutha ucio gututhuka na kumuguraria uru o nginya arakua. Aikari a gicigo giki mari na maruru na matukuya maingi ni marurunganite na gutetia ruhonge ruru rwa borithi kuona giki tikio giko kia mbere andu gukorwo makigurario uru ni matharaita maria makoretwo makihuthira muingi ukiuga ati ni gukoretwo na kwaga gwa kihariro riria maabithaa aya marahuthira nduthuki ici magifundithia wira. Riu aikari aya makira thirikari ikorwo ikimateithiriria niguo guthaitira mioyo yao. Konge na kuo kaunti-ini ya Homa Bay ni ati aikari a gicigo kia ubunge kia Ndiwa kaunti-ini ino ni mathararirie mihango session-ini ya borithi makienda mundurume uria ukuruhanitio na ngero ya kuhahama kairetu kimwiri na thutha ucio gukoraga akorwo agikio ngono na gutacukirio makinya mahiu ma kiwatho. Ni nini haswa inafanya watu wanafanya hizi tabia za kiunyama? Vile naona mtoto mdogo huyu alikuwa na mali gani mtu alienda kupora? Hakuna. Kama mtu anachoma duka hajaenda kuiba, ni nini? Bwana OCPD na timu yako muangalie, muhakikishe hii evil thing muende kwa root cause. Aikari a gicigo giki ni matariirie ati giki tigiko kia mbere kia andu gukorwo makihahamwo kimwiri itura-ini riri ria Ndiwa na makiria hindi ya mambura ma thiguku ya Kirithimathi. Riu makiuria thirikari ikorwo ikimateithiriria na ugitiri wa kuigana na oho kihoto kia mwana uyu gikorwo gikirumirirwo. Mwaka wa 2020 tunataka kupatiana onyo sasa kama kina mama. Maana 2019 tuliona wamama wengi na watoto wengi wakinajiziwa na wakiuawa. Tunataka kuomba security. Makiaria hindi ya mururungano uyu murugamiriri wa atumia kaunti-ini ya Homa Bay Gladys Wanga hamwe na speaker wa kaunti ya Nairobi Beatrice Serati ni makomithitie giko giki na njira nene na kuria thirikari nene ikorwo ikigitira mwana wa kairetu kuona ari na thu nyingi. Oho ni moritie uthuthuria wa naihenya ukorwo ugitabanio wa gwethana na mwikuira uria uratebanirie ngero ino na gukorwo agikio ngono hatari kuria marigu. Handu-ini ha Kameme TV ritwa riakwa ni Wambui wa Njuguna.